Dragi youtuberi, danas pravimo sokić. Ovdje imamo jabuku, šargarefu i cveklu. To ćemo spremati u ovom blenderu. Sada će Dixi polako da ga upali Dixi. I kreni, čekaj, evo tebi, čekaj, ja ću dati sa te strane. Ti idi tamo, ti ćeš tamo da ubaciš voće. I da spljefam. Nemo još. Treći. Ajde, spljefaj. A, da. Evo, izlazi sada. Jabuke. Samo jabuke. Sad isprobamo malo koji se malo rasu. Like that. Baš je ukusano. Probaj. Nastavljate? Napravimo još. Još. Samo jabuke. Šargarefe. Cvekla. Šargarefe. Jabuke samo. Probaj gdje ću da varim. Kakvog je ukusa? Onako lep vas. Probaj ti, momče. Kakvog je ukusa? Odlično. Da tako preporučuješ drugim Pa youtuberima? sad smo napravili ovaj sok. Da preporučuješ drugim youtuberima? Da vidim kako izgleda unutra. Dobro je. Niste slamku uzeli? Evo ovdje je slamčica. Čekaj, ova velika. Velika slamčica. Ej! Evo. Probajte sad. Probaj ti. Ukusan. Opili donekle. I dragi youtuberi, preporučujemo da napravite takav sokić. Kupite blender i imat ćete ga, mislim. Kupite. Pošto je blender? Ja mislim možda 6.000. Jedan blender. Da, možda. I šta je još potrebno za sokić da se napravi? Jabuka, šargarefa i cvekla. To je tu. I onda se napravi sokić. Da. Dobro, ajde, smaš tako. Da. Ćao.